Bathandekayo, ngifuna ukulinika ithemba ngoJesu engimkhonzayo. Uthi mayebhala kuJeremiya 33 verse ngelika-3 uthi ngibiza ngizokusabela ngikutshele okufihlakeleyo ongakwaziyo. Athi maye siya lapha kuDavida kuMahubo 34 verse 10 athi izilwane ziyokuswela zilambe kodwa abalungileyo abayisweli lutho oluhle. Athi maye sehla ngayo esiya kuMahubo 34 ivesi ngelika-19 athi ziningi inhlupho zolungileyo kodwa inkosi yokumkhulula zonke. Athi mayesehla ngayo njalo uDavida esiya kuMahubo 37 ivesi ngelika-25 athi ngangimusha sengize ngimdala angikaze ngibona abalungileyo belahliwe. Athi mayehamba ngayo njalo uDavida esiya kuMahubo 50 ivesi ngelika-15 athi ngibiza ngesikhathi senhlupheko, khuleka kimi mina ngiza kukukhulula wena ubusungidumisa. Athi mayebhala njalo esiya kuMateyu 11 ivesi ngelika-28 athi bonke abasindwayo nabakhatheleyo wozani kimi mina ngiza kuliphumuza. UJesu engikhuluma ngaye nguJesu owenza izinto zenzakale. UJesu engikhuluma ngaye nguJesu osithwale sisebunzimeni, wasithwala ngisho namhlanje. nguJesu ongakaze asilahle. uthi kuMahubo mawebhala uDavida kuMahubo 23 uthi athi uJehova ungumalusi wami, noma ngidabule esigodini angesabi, ngoba intonga lodondolo lwakhe luyangithungamela. Bazalwane, uJesu engikhuluma ngaye nguJesu ohleze nathi, osifihle entendeni yesandla sakhe imihla namalanga. nguJesu wafihla uJobe esebunzimeni, nguJesu wafihla uDavida eseyinkinyeni, nguJesu wafihla u-Abraham eseqamba amanga, wathi uSara ngudadewabo ngoba efuna engabulawa. Bazalwane, uJesu engikhuluma ngaye uyathethelela